Bueno, tubakutho watanite na batuka nkuwatwe ni kiri Nteto chia Weru Ithatu yana tukirito rito kiri Nteto chietu utukoborware. Nyuma ya thwanirwe 10 bakorwa gusniper kwithira baikirwa mpene nende antu ne bakwithira bakiwa babangi bethire batuma bethire nyabo baikirwa mpene. Siasa kumata mamburene ya kithomo Ntere cha Muthara urabari ngavana wa Meru Peter Munyaki wate kwenda kumira siasa cia Meru indi ne yite siasa. Kile aro siasa turumureka siasa cia maitina mena man ile titi witina mbere ndene ya county ya Meru. Mubunge wa North Mentre mdaundi kwa batara mukira kiginda ke CDF onde atongeria baromba itekioto kia Daniel Sniper kuoneka. Betwa MUTEMBEI Edward mweto mathithio ni Purity Richard. Mwankane ndi athondure komine bekiri mpene bakiringanithwa ne kuukia mututi Sniper iyo koti ya Kiambu ikiriro kuita yamba kwethira gethetikirie rwangirwa ndikirwe tana mbere kuwatila antu ba mwanka bethira bakirikio chunkuni bwa kwa ntuko 21 waratwiti na mbere nende muthutira ni withirite ukingia ndene county ya Meru antu bakiwa batikwenda kurucithiriki watu ne bakuona ene bara batumite kuri kwethira bekiri mpene kaiteno kaumu siasa maki makarina ne thirite akiwa no mwanka nende bara bethira bakiringanithwa ne kuke Sniper bonde bethira baikirwa mpene nende akiuria Meru kwethira bare no kiri mwanka antu babonde bethira baikirwa mpene kuthiatira uchunkuni bara bukethira bukibwitu kenda musio Sniper yona kioto kia motigairi Daniel Muthieni kana Sniper kienderete kushwana wakyo muteterio kioto kia mwingi na mutongiri antu ba mawathe bona Mike Makarena na ndinolite mwingi juithiro jeno okirire no boreri mabitha bo chunkuni bara benderete ngogizi bamikinyithie muthia kambwire ni ndeta ncera ndeta koti na ntekira gwira antu tekaumba kuonogota are ameyinda are ayo andronokere na inya kuonoga no nchoge nyuma ndrona ibo kuthirua mbembo karie tuterega tuthirua onto muntu na kuumaga we tuterega uthiria Meru lakini ambere ya Meru kwina process ya kuthia tamandra butumbo sukuma thirikari wata uanga kawira na watwe uanga ona wato no kwina njire kuthia tamandra muntu mbere aro ya arata muntu obaile akawatora unere nkingo muntu obatha ture ekire muthanga muntu obana mwanke kinyire no abutumite kutwe ni thirikari kanya na ingucokeria ndisi ya nkatho ingucokeria kindike nkatho ingucokeria kome nkatho ingucokeria amini nkatho ikwithire iba kwaya na njirere batire kwa Meru bwa sukuma muno bwanto iba watotheri waita muntu watotheri Makarena hareta na mbere awakisi ya urani nithiro kienda kuthumbirwo kujubu bwega na koti bwega mabitha ba DCI bethiro bakiogianga ntu bakwenda ukene baraboteta harafu nyumene kesi ja kwarukana ntu bakwagyo koje kitha kawira ate na makosa akawatwa kitha amuna ate na makosa na inya baraba wati bate wati ontu ibatu tuwetarietwa utebu ndene Meru ena anto milioni muntu omba kwirwo na akathera onge akairwa kire mamu ndene kesi eta uake akwatwa theri kingavula beta ba Meru ena kwa evidence kwa thirikari njirere kuthia ta njira professional njira ya uma na njira ya haki ibo onto bakwatwa kamwe orogere barorani ona atakinyelwa kwa iro yuko bagyo toera ni rebo toata mwamba atira warira gwato ukawata wa inyo ego moegoro o meawe thero imorani eta kwa review wa ni ndare umwe mbike ni ndene boka yako no akoyombira no nto process yere kuthia twa uteka ati wa inyaka mwa Meru ini kubwira oho eshoka kambulia gavana wa Kontemeru bikara mwangaza ati kwenda gushira kai wateria na marito ya ministeri meja nduru nekije wana mithikali ntore na gavana ukanyume no Kontemeru bwana Kirito Muronge ethiro akinekira ndwangisho thongo ni kanya bathire ngoge yao kuko wero ge otuthima nkomona gaturiti na ndakwira ore ochoka kimicere katholiki akia murungu garakia Nteto cionthe iga ya ibu ina mithika kuma kegwe Sniper na imuntu ogwa wetire mutonyo kona wati ngurupu egwe yonthe ni wati si ndie ndikuota ndene Kenya bomba kuoya machini cio tirezi no oranite bakona ikoku muntu ora eri nawo kalola na muromo hate woyo muciaca ora munene muntu omba ogwo kalola ogwa ni ibaraba cinda nabo 2027 iro ciaca ndirenda kwira kawira u
na mbere ya Meru bore yakwebela musaka olao bukona manto ya kaumira na kuatere mwankiro twankirite ntukwenarwa antu ikumi bekiri mpene beringithano iko sniper baba bonde nabo bale antu bakwe bagavana kaira mwangaza na baraba wati nabo wethira we kwatumi no ntora warujaira werero mwana ari toka kawira kethe ikawira aritere mbia uwe ikawira kethe imurega aritere mbia uwe imurega kethe imagarina aritere mbia uwe imagarina reko kwe kya muntu unge kawe ko ikuro mba cyanga bana iki tumete muntu akwa to ana burara ampione ko ro nto bo muntu unge amami murengetine na mbere CID riteni ngwe yenu na mbiche thirikare ete wata muntu utheri kinyaga woni tha inge yawe giro mpengo bogoro mbikirwa kyao umenye mbikiri mpengo nto ko bwembo thetie asikari bamwe baraba Meru baumeta bamwe Mombasa baka uma Kisumu inyabate utomenya inyabate komenya siasa cia Meru biba thiate ta inganjet manda mukawira kira ke kuthia to inganjet yekuo mea wako manto ticho toragwa bebe kadhe we muntu ote akiri na kiringira mushumari jo muthia bwana Mike Makarina first gentleman ate na thina na etera arandika statement na nakumera kwa thirikari menya bate kwira antu first gentleman na kwa thirikari maneno lakini ende ibo nto kuona mwegoro ari makalipuka akona ka first gentleman yomba mwaluka statement tu akwandika neta manto ya karika anjeu na inya we ngavana wetu wetwa reka kubaba ikaitandika tiri te wo tumene menya te lazima wethere iwo tumene to we supu meoro na ba teninda tumene no nto ikoku kira MC ni ikoku kinya kethe iko magarina no kangaitwa kethe iwo kwa kuoneka ne manto yeyete kana moe kuru yoro sniper awire baraba muringere bawire ikawira awitana ende weta wandike wetinda tumene untu kwerojo mugambithanie meopondo okoti kembwa kethira gitu gambe bwawe thura thwaniro batandatu barabenderete kurigiritwo ne polisi abakenderero karaku wantu kwenye 21 kana kethire barekeria na bondi nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina ngine na kineke mushushu Nairobi mbita Boniface Mongera siasa nicionekete kumatama burene ya kithomo ya wondi ya Muthara na aria akiariura wari gavana wa mbere wa Meru na minister wa thirikari Nthiru Peter Gatira Umunya awite ati kwenda kwariria mantura ya wita na mbere ndene ya county ya Meru nikenda atikeye kurikiro kingenyo ati niwe wodire na county ya Meru atongire na boba kiare bo wite Meru ititite boyana nitete mwerekera buru na tukareithe kwithana ati kwikyo Meru kethe kikunika kukumania na siasa idacire Meru kaiteneka mukirimithika aina ribotie kaitene kantu baitete na mbere kuwirirwa mpumindia atia kerio KCSE ntere mwanya cukuru retie kene na tiabuthakia boya muno ntere tia niesti ite kuoneka kirire ibwithetie boya ontuburete atongeria bantere imotwe turietie kuma twambiririe kuritia kimathomo tukaritia kikurima tukaritia kibiothe sonie tu subcounty tu Muthara ni erietie kirito biothe nguria thina kura kumaimbi tukahakikisha Muthara yotoka nyuma mantune ya kithomo yotoka nyuma mantune yambi ruare bila bitomete tutamania ka tokarire ndi unda itanye na results ira tiareo tia last year ndeta ndethira ndene Muthara cukuru ya Lailuba ni onka yare ya BMwe ndeta ndethira kia na barato iketie university last year tutakinya idiana ndauria na inya mwaka yota kwende twakinyithia kindene cukuru cietu ira ciendene Muthara twaurania katwakia ture twailetie kana katobati utokia rwe mugaro kwibarabe na mira kwibange bakurima kinya kaua kwibange bakurima mario patu muthatu yoto nonto yotebuya intobito cash crop na wingi sana cash crop yetu kana kimera getu kira tumbikia kwendia na highly perishable ni akiri na utombo na mheshimiwa Murangeri ibe yete support akiri na utombo kenda atubeto bauma Muthara bageta nara Amerika baturetera mbeca bakiaria ciathone bia kithomo na kweyana ciewa wondine cie Muthara na kitheti ganisti na westi atongeria mwanya ibonanite kuria kwanirwa kwao ni MCA ba county Meru tengwa kimutaratara yo kweyana basari cia county batwe county government basari yetu
antu ithira ni MC kwayana ibangi berongwe kwayana in governor au MCs waito bethira bari nondo bakayambia cha county lakini lo inkaurie ndiri uni ko kyotwika ndaomba kuona birambo mbigyote thia byana babetu ando ndio tuko na muthanya cyari ngechumbuka imathoanio ndaringiro thimoa karingirwa no timbia ndina cio lakini tukero batu tukaiya mbecha twana nkero mbecha dendo buria babure loi mbecha china ngavana na china MCA iri chumbo otethia no ginyila we karu arembu nankere na mbenga vana nkabotira yo buru poteo mienda itare munya kirengo na mekana ira mbasari kana na mekana ira itare kireito kenyoni ba mekana ira mbasari kana ende burangeri batu tukaiya mbasari no ndoborero atu aire amba ndare akuya matando ko yayo onde umpanya gogwa kana natia tukaringa ere ni makosa mpe na no mwanka tuokera na tumenye borato weta ontobobo ibo ontobobo ruareka kuromba mporo aikiana mirongo ene tumbasari atu ikenye nyambe nete kaingwe aborangeri ogedere na mbasari nani kongela mirongo ene ana baba bare aba ina manada to nyeni kongela bange mirongo ene botoka ende ruarenda ombobongela MCA imuthurwa no ai boringa ira kura kithate myanyao kwiro wende etotwilelea na baraba ina thina na ara muthara wondi enu tumeika na kaiko kawa ambasari withia committee ambasari kenda antu bakara nthi bameika na kaiko kabwiri kwa ambasari kithate tekerwa bwithio ure no aitwa thura anu woka committee kaije twana nture ne ko kuonthe aita nara migo street nara menyagara kaithina nara ukuna kwa batiri nara choge iterie nara nduluma menye to mwaka kwethe kwina committee okaitene kau siasa cia kaunti Meru nacio niwete monki cia thone B age siasa iria ikaringo antu bakaerua na ngori bakwaerua naru antu betwa muthara mburie kiuria tukaya na ng'ombe igiri kana ithatu ndene nture muthara na mathandu kujau na mbaketi iria na batu inabo twina aciari baba iwe kubwega ing'ombe ithatu ka ikiatho kigendene nture narua kwa wandhirie nkebwira antu betu utonga bwetu number 1 ni ana babu kuona baraja ithire ni bomi gavana kawira timwekuru ingavana Meru na county CEO na imbos oranwe munene tu twinthe Meru oranwe munene tu twinthe imbos na nwe CEO Meru na nwari yake na kionthe beja ira juma na ara 12 billion che ya county ne na ara kwa governor executive chionde toto morenge we totarwe na itararo no ndutebio to akinyithia watu motarwe we totarwe na itararo kina magutho utikoro kinyithia rweru muchie sonbu Meru tikatutite boya na mantunga ino ya banga na watinda by mweri okenda ringi mantu ya Meru ya kethira yo choka lainine turakubatire otirio twa support uboku na gintu ketha kithuki otimbiro mbira unthomethie mwana okwa acoko ngume ke WhatsApp andre ke gintu ke WhatsApp ageni zimporo kana gezi mtonge awatu akuro mego akuro medho akuro rome akuro bionde setana asindwe inkomeu no ntwana batu kuthomethia twithomete university bathome na bamenya kwandika mwana kya kwandika ntike thoku utibati umuraga ubati umweta wa methene we nore watangirie komi hana agwendo ari oloi hakuna vita na kwa ntu betango robwira nkibwiraga bwana munya angwendo kwira na buthikire kiroria bora ku antu bamuthara akie mungu kiroria gwaria bwana munya angwendo kwira kira antu ba Meru bakwenda ondiolo nga Meru yonde mbetaimenti tiani ndekuo na gembe ndekuo bora Meru kwaria
Eriwa kaba munya kaba o. Bongwata, eriwa kaba o. Eriwa kaba munya. Munya nkwenda kwenda kila ntuma kwenda. Barenda posters ake na alama ya kiama yaku ya kimunde. Kala kinyaka wa uui, kinyaka wa koi, na nkwa nemboro, kinyaka wa kara, nombiyo. Kaka ana. Kura ikifika, wakati kikaribia, mimi kama kiongozi wa PNU nitakuja huku kwa unyenyekevu, mulipe ile kazi ile nilikuwa nafanya zamani. Kama mnataka kwa hiari yenu, nije nisaidie kwa mashinda yale, naona pia naweza kuchangia. Urarari waziri wa urimi Peter Munyana rombete thirikari ya Kenya kwanza kuthiria Kenya murio akiuiba kindeli Ntheburu. Kato mwira tafadhali tuinamirie mirio ikunenea. Tufungusie mzigo bwana. Hii mzigo imekuwa ngumu kwa wananchi wa kawaida. Hatutaweza kubeba hii mzigo. Na tunamwambia kwa heshima mingi, hatuna vita na yeye. Yeye ndiye alichaguliwa, si ndio? Ndiye amekalia hiyo kiti na ako na hiyo panga, nasikia anasema kila wakati ako na panga. Atumie hiyo kutulinda na kulinda maslahi yetu na kulinda wananchi sawa sawa. Alafu atumie ile nguvu ingine kutatua mashinda yetu, tuende mbele. Kiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. We Mukiri ni kuma Nteto no tukuona kanya kambere ga kuno kwete kuraya nchokerete na Nteto nkuruki. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. Mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. My entire family from me. As crazy as I am.
Eza Joy mutu jore kwa turugera narwa mutu jonda kurete tukani na arakaja Jojo na kinyama no ai lakini ukamaka tuakuretera mutu wa afya plus Joy mutu he jona mwanka vitamins na minerals anti ndeborugere kutegewe bombo yake Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinyendukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Here comes the grand event of Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Karibu Fredo. Sawa Kabisa mama. Kuna marinda kweli? Ai, tuna marinda ama ingie ndo njunde. Oneka kama marinda. Tuna marinda ama ingie. Kabisa. Na watara bwango wewe. Karibu sana. Karibu. Ni kagita kadigonku kagita gakuringa luku safi tukugwate ugeni azandukene yangu ya Predi Fashions maua turi na nguo mina mekathi biondo na iratu bia ekorona twana kumandigurone chataki India Dubai Vietnam Hong Kong na Kenya New York na ndiguru inge chiaome keresimasi digonko nkome yako ya ndobako olia aina tomba kugura nguo match karibu sana aja kwa Predi Fashion maua ombe kuduro kigurira nguo especially baba na mambura tadai kwena bangino ndaka ina ago gakira nguo embe mwana kwigwa bodhoku karibu aja Predi Fashion maua turi maua Kasiongo akwena nyumbani chemist Mugaruna Jackmat Electronics na Shekina Hotel kwa Nteto nkuruki turiongere kana turingire dimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Bwana tuweta nambere kurumira Nteto cia Weru Ithatu. Kuma Meru bathuranire mwankane ndi kaunti ya Meru nithirite rumiri ne maitena mena mana muthutira yo siasa yukionekana ndi kumata nyungu yete kone muntu ako Meru ntubura butumite mu Meru akethiretiwa nyuma kimantu yegiwiti na mbere bathoshi ki siasa atete katongere ba ki siasa Meru nitumite witi na mbere bo pokalita kinyankulukia Meru patiwa bena nyonta ya umanto ya witi na mbere makarika ya yakioneka kwara makinyankulukina kwara miruko rwa ki siasa na mpathui ruarekire rwa siasa turorelie mantu igi maitena mena maya ki siasa Meru baeta mebuna choro untuburana ndipo tumite witi na mbere bukangala tana ndene ya kaunti ya Meru Finia Simana nathurandite ronoro kiriaro ya siasa amwe nio kwithira irinda rime inotonga bukatha na kinya kwamukira mbechi nyingi kuma kithirikane ne kaunti ya Meru ina mathina kathumba mathina yara yakoneka ya utongeria tukumwakanya tukugeria umutethia wamukuneka mbere akunura nyuma wakuneka nyuma akunura mbere Nore kaunti inge kurukite gigina kia mpongeli kana supplementary budget thirikari ya kaunti ya Meru itiumbite kuingia bu na nikintu kiletitie mantu mwanya kinya uri bomarando
tawithire budget ya supplementary ibatire ukinywa mbere ya mbunge na mbunge kethira emikulukakia ende itaomba kwithira ikinya kwa kiuria kiria kiriogwa na control of budget utiomba kwithirwo wa approve weu ni ontuba kwithirwo thaiji twitite the second quarter ya financial year tuamberia another financial year utethithitie supplementary budget ki marando jara jabwirite kuriwa 705 million county ya Meru itirare nyandururu imwe na single shilling kutia romba kwithire kiriwa na still tekwana tekomba kurika non tukenda supplementary budget na county nene miko ya supplementary budget iki assembly migambo ya Ken Mwitiriora ni abisa kirethirikari ya gavana Kaira Mwangaza yari ya tariki 11 mweri wa 11 mwaka muthiru yongiriele 2023 ende mwankira thai mieri nyumene ontobobo takarika. In next few days netwiketia kinya supplementary budget county assembly ya Meru nenkoromba mheshimiwa wetu speaker mtu wetu wa central imenti ulawe mwitinguge na mutano wetu mwega sana mutano chia na MCAs bauba county assembly ya Meru ponde ni baumire betaba gwatanira na governor nonto gutinguge komba gwiteka Meru kutena ngwataniro ejaga ya governor wetu wa Meru Kawira Mwangaza na MCAs betu na leo kukwenda kwa gavana wetu wa Meru Kawira Mwangaza. Bunge na buo ni mabisa badirikari ya gavana Kawira Mwangaza barabethire bakitha makwana wikwa kiro biti mwanya irabatare umbere mabisa ba badamiruwe ni gavana Kawira Mwangaza nyuma ekio tethuka kibanga kya Senate na kiri kwithetera na ithire akioneka kwelera mabisa thirikari ni kimpanga onto MCAs bawire kithire unio thina riu bakethira bahibeberakia ende mbere ya kubeberia ngavana abathamia na baikio bichine ingi mwanya Faith Mwende duranira ithana Monica Kathono na Ibrahim Otwiri ni bamwe ba minister bara baikirwe kiri ministry mwanya thirikari ni county ya Meru. Kuringana na Kanyoni Muntu ngabana abuthiripo kendo tigira na ubatethukia batikethire bakiabela kwitene onto boringiro chenga ni kamiti ya mbunge ya Meru ya Kyoto na Kinyori Tingwe bakiwa ubichiti chichiari thina ende ni muntu kiumbe na kuorodhamwa ororo ya kuthamwa mbati yokwebela na boathori boka watea mbere masi sitaomba kuengo through any other report through a special resolution ya county assembly area member tagai msonda sponsete na through mbere ma kuandikira gere crack na athand members aba sainete msonda juria na kieza na tareria all the grounds area omba kwithirwa akienda sisi ole omba kuingirwa then from there agatebo msonda jura kiri county assembly na then ore sisi akaewa hearing na kathikirwa Mechanical and Transport Fund kana MTF netwe kathine ingi irerumirite Meru MCAs bambungeu amwenda bamubakari ba Meru bakionekana ende kwa kagita bakiregana netwarire ngabana Kawira bakiwa thirikanene etiomba kuthangikira Meru na muno kubwithia barabara cha matura ontoba uwete ni bweretwe na borema munini wa ngabana mutuma twedingia akiwa bokinyana witanga magoro ya kandarathi ba Meru ngai atwete kanya kane kenda to transform utoro bwa Meru gukirukira maendeleo twareterwa mbesa kuma national government nonto bwa devolution itumenyere mbesa yuto gaichokia ringi national tubatire kuispread maturene nonto twa promise anto ba Meru through our manifesto that tukaba menyera nibo bakarita biashara nibo bakarita ngoge nibo bakaka classes nibo bakaka suppliers basibitari chieto nibo bakaka barabara nibo bakaka ECD classes so rira tukanenkanira have a billion ye takire anto bangi ntiwa Nairobi nonto tigaira chokere kiri government kwe anto bagochetha michetho au chichoka na katurete no mwana akaretrwa mwate ena mpara
ngina kaua mwate yo chokia kiri baba enara mbua hoteli ne mali kana ndukene akawikiria ngina otwana arumiana mwate muchiari anto nenkerana mwate baria okaua yukia mwate yo chokia kiri baba wetu nara one bangi barakarumia niontu kinyamutongeria barabakainde ni ambunge account ya Meru mwende idhili edhiri akimena kia na kinya MCS bange bambunge account bedira pakiwa taila PFW yakiro 5.1 million out of 7.4 million chati ara 2.3 million na 2.3 million kinya tukanda kumeatura assembly inaita MTF mumeru na menya MTF itekara karavati MTF wete akanracha tukumea barabara chonde ni twekini kwenda Calvert ni kwenda Nracha lakini MTF ara ikiriembeje chonde 5.1 million itekaira Nracha MTF last financial year 90 million otino ya grand Nracha 90 million itakinyira wondi 26 ne 5.1 million tutukumea the kaombo kulukana no twitina machines chakwana tutukumea the kaombo ere ambere ya wondi nereko iwondi ere wikathilikilia. We don't know. Imundu na tore. Boinda tengete milioni kenda ndene ya mwanzi bondi kenda barabara ila chiongwa hotspot. Barabara ila chiongwa iko ligi families obangiri 5 na inge obangiri 5 nicho ndenda sinjwa barabara ye na rwene mombato kwena barabara ere kamweline kwenere njarwene kwenere tiri kwenere ntomakindi kwena barabara weta Murwete kwena barabara weta Sentan becha chia barabara bugetia mutea na unini mtombecha sawa sawa ndo betu nonto ngavana na ajukiria becha chia barabara ikia naro na to mwire nyathiribu mwende tinkume imwe kuruja babwe ene yatukamwira uma bwe bwende ikugwirwa bwende othura buthithia atia na uni ntibwere ncha kugwirwa ende ankabwira o konjira enu ire thukie ntura bukeja bwitia mutea bugetia o no ntombe chichiretere na chogeria ini beche chiretere na Robin euyoma akari nabo bachokera kinya kwibwithiria barabara bari bongwa ende bakioria MCAs nende wete kona kigina na kunenkairwa nonto ne papa kumenya tubalabala tuonde inene na kinya inini ndene ya wandichio na bati kwithirwa agitekera ma MCA nonto ma MCA ijo atuthiria barabara ikuma tene nonto gavana ari wengo individual atumba kumenya barabara jeze ende MCA wetu na mizi igukwendekana caravats igukwendekana kujurua ngari zireirio na lock fields na kinyanga bionzi chikwendekana mama county kao mandageta Meru wako twikatwa akoromba o murungu we tawetegerio buruto tofokea na twankabana ni mama lakini ende na tutofokea wo tofokere Thaa ikatuguthuruka itekerio thani mbia tubwethire njira Thaa tutugombenya weta ore ndatwarukite wakairo tomba komnya theni tugora na masinani to mami to niko ategeri njira cia twanjire memsia no ndo tomba guthiolongania na mezi na ntore icio ndo ndo wime thangwa na ntambe kwa mwambo kwa mo like rware ngothora kirenta ngurutano ii kithomo kitithirite kitethuka ende nikiringithitwe bukatha ukurukira mbecha cia basari kuringana na MCAs ni ate ni batingete milioni 5 wand iranendi chierigeri kwithira chikiguna aritwa endi ni bethirite bakiwa ni Ithatu aki chiethire ikirenkanairwa twakurukitie 5 million lakini nande ndigo iragairwe 3 million so iwijire chiretereo tande nkwenda muromba muno onto mbasarere 5 million na ni Ithatu ira distributerwe iwijire itigere tonto ana ba form 1 bond oto na urare okayugwa secondary school bona admission number immediately bona admission number ana ba form 1 million iwijire itigere bagairo chio so one undendera rokuromba tonto mbeche irio twakurukirie milioni 5 igai milioni 3 ichitigere ijire iwijire ichinenkerwa na ba form 1 bond bagairwe Caleb Kibuko nwe ethirani ndia kiaura MCAs murio yo kuronderwa mbecha ii na utumakari kire ward administrators kana admins barethirite akiwa nibo baninkerwe mbecha yu uria gavana arathithiria arajukirie mbecha cia ambasari mutekirite milioni 5 kimbasari gavana eja antu achokia cie milioni 5 anenkela ward admin ontureje ward admin wenu okay ikwawe abo embasa
ya uyonthe kenda bwa 10 ntangulitano iraithirite nindi kioneka ati kagavana na MCAs onto bombe kia kinya kuletia nkoroki weti na mbere kaunti ya Meru. Abeja kuhakikisha ya kwamba mnafurahia hiyo project. Kiurianiri mwaka yoko imeendeleo ya kethira kioneka kana no siasa na ndo itikuthira ikethira igeta na mbere. Phineas Imana garo ya siasa Nteto cha Weru. Mubunge wa North Rahim Daud awite mwankane ndi batira mukira kigina ke CDF akiromba aciari Pedro Bena umeire na kigina kikire kiruba kethira bakiguneka kereraim awite barana boborore sniper no mwanka watho Pedro bwebe ikemithate ne tukumakania thumbira muntu eneo miariene wa timbaru ni ya siasa Oscar Mutugi na Julius BJ barabonde bonekete kurita mwambo yochwira sniper kioto kiawe. Mubunge wa North Rahim Daud awite batira mukira kigina ke CDF onde skuru ciambiritio chokwa akiuria aciari baumire mwanka kigina kikire kerwe. Tulikuwa tumeahidiwa Desemba na speaker kwamba Profesa Ndugu amesema tutapata pesa tarehe 20 ya Desemba, lakini mpaka wa saa hii hatujapata. Kuna viongozi MPs wenzangu wengine wanataka impeach, wanaongea mambo ya kuimpeach CS Profesa Ndungu, lakini tunajua saa hii kuna shida ya pesa, madeni zimekuwa mingi, so tunajua inakuwa shida kidogo, lakini tunaomba tu kwamba MPs watatulia kidogo na tutapata hiyo pesa within a short time. Kaitene ukauraim awite barabo anthe bakuringanithwa neko kia Daniel Sniper no mwanka baambithwe kuringana na watho. Nasema DCI ifanye kazi yake na wale watu wameshikwa karibu wote ni kutoka North. So imenishtua kwamba Sniper ni wa Igembe alipangiwa North. Ningependa DCI pamoja na director wa homicide Nyabuto waweze kuharakisha pamoja na regional CID officer Bwana Kisaka waharakishe washike wale wanahusika wapeleke kotini ndio tumalize hii maneno ya Sniper, because vile inakaa hiyo mambo inakuwa watu hawana imani vile maneno inaenda, lakini naamini DCI wako juu yake na kuna mtu mmoja hajaonekana in public for the last 2 to 3 weeks. Sitamtaja, kila mtu anamjua ni nani. Huyu mtu anahusika na hii maneno ama hapana? Miariene wa timbaru ni mutaalamu wa kisiasa Oscar Mutugi na Julius Bijewe brabu wetegera bakwenda ne kioto ke Sniper na bategwa na Nteto uye kiro siasa. Itwete ndoangichio karia kanya kakuthithia uchunguzi bwega uchunguzi buthithwa batwira no wengo wari responsible but kinyambere uchunguzi buthithwa ngwitikia kwi arrest tayari chithithitwe kwi antu bagwati antu kithumba na kwithirwa antu bagwati kithumba iri point ikwari probably na organization ni onto irithirwa igikuo spontaneous probably kurithirwa ni muntu umwe kana bairi bagwati, but kwithirwa antu bagwati bakwenda gukinya 10 mwanka thaa ici iri maanisha kwina muntu uria wababanganitie igikuo kiari na mubango na tukiugaga still na tuginsistaga kwithira ati ona ri antu bagwati ibo bwega sana itugucokera Professor Kindiki nkatho tugucokeria DCI nkatho in investigations, lakini baendere nyankuruki no ntukwirigira wona ubagwati no mukakwithe kwina barana bobethera bari nyuma bau barabeta ko financiers kana baraba bangite mubango kenda monka jumba kwa jwe kinyau. Rahim Kuluki na ameneretie kundi kire kebeto Mama Defense Forces akiwa nikigwangaikia kariba kaunti ya Meru kutene Tomi. Nimesikia hiyo Mama Defense Forces kuna wakati watu wa habari Igembe walipigwa na nakumbuka CS Kindiki alisema wale walipiga wanahabari washikwe. Nasikia pia hawa Mama Defense Forces MDF
Unajua nilikuwa nafikiri MDF ni ile blockboard ama hardboard. Kumbe niliambiwa hiyo ni Mama Defense Forces na wako town, viongozi wako town stage na mali zingine. Ningetaka kuwarai vijana wetu. Iko wakati mimi niliambiwa hata mimi niko na jeshi yangu, Kiraito ako na jeshi yake, lakini kama hiyo jeshi itakuwa ni ya kufanya uhalifu na kuua, basi ikuwe disbanded na kila mtu wa hiyo jeshi yaishikwe. Shauri hatutaki Mungiki type hapa Meru. Kiama mawakili ba kaunti ya Meru nendine bashumirite kwira rais wa Kenya William Ruto ayero angiro wambithani na koti itiyo kirake batere bakiare mawakili bandi berite rais ayukirie tu mutoro muthorite wangino ruwendete ku atathikira mawatho ya koti kuluki puite bakaritanira kwa musiyo sniper kioto kinye kwethro ne koya na motungate yo therikire musiyo na reto pro bono services. Mheshimiwa Ruto owa kuga kwina court orders iria agetekagiria na ingi arege ari Kenya yetu tutenda guchokwa nyuma au na ari umwe barabari kiri ndwa cia gukomboa Kenya eji in the 90s riria mutongerio Ntegoro akeza agikodema judiciary then twi ugwatine non to kethero just any other person. My president is not any other person. Iria akwario against judiciary, then it is setting a bad precedent. Para kuwa bate atikira ko tondo ntukwe ko baile para bathoki ikona niba obamenya niba kumya judgment cio ka ruling cio iraba korea babweri weta bakapiro yu kaba kike keke amakira ke Judicial Service Commission kira kitake ka review ke kona ni atago karina kikenga ntubau kwina iko keke akarikere keke sniper mwana omunini mwana araurene arari na family nkai kinyaka na kawe katiero kayonka kamwe manto ituko yare ya condemn urara withire kitendo kiu ari muntu ekairerinda kaneka era mubuto omuraya ko mukue wewe urukanonthi batu twi mawakili kutureana na muntu na turenda kuwa ikukiu batu twi mawakili twaicheana kukaria family eu nikenda mantu ya tikoro karikeke mutetu yetu ya Meru ringi na itukureana na antu bakwenda kureta siasa kiri investigation ire kuendelea ira tukona ni wetabo ya muno yate mantu ya siasa tafadhali muntu nakuite family neti mwakoro mwana kana tie nakana ningi antu bakwenda kureta siasa kenda baraba ku investigate bakaraka bakwebelwa njirene tuwe family u to mekirira na tucoke tubaro amire kotine tutubariye kinya shiringi imwe kethiro kwibo benderere kwaria gutetera gikuo kia Robert Ouko uga turinge menya justice ni atendekere ikyo naro twizite kitore mawakili kuga tutekira inyatwe kuona what is happening in society tumba gutetera ikenda the future ya Meru na Kenya gutikaonekana gikuo kiomba kumania either na gisiasa na iya withangwe na mpoya karike nikaenda tumea muntu nkongere kwe Meru eyambiria kuthiria Meru nkongere kwe na Mount Kenya eyambiria kuthiria Mount Kenya nkongere kwe Kenya kuthiria Kenya tukwenda kumea twi mawakili tukagwatia police na legal expertise pombe kumea na araba batiko kava kedera batikavite ODPP tukumea no mawakili tabatwie ende no ntui batu turakire defense tukaba gwatia gukunika marinya yara jonde jamba kwithira yari case kire case investigation case yao na tulirita turi mawakili twinde kire anga kiranto ba Meru nigiki ore wonde waina njara gikuo negia sniper mbere kubanga kuraga sniper kumuraga kungwa okunikira kuitha gikuo kia sniper netikie ojo ntukwewe ya ndinje nijite nanto arume naka bagachurwa nonto bwa gikuo kiriko giki gia sniper
Minister urimi na Ndithia Mitheka Linturi ni aritite mukana kiri mabro kaberia akibera titikire murimi nyamari kare wathani kiri ministry wakereka itakalaba kuleitha mathaga yeria ya mungano ya milioni 50 ya kurikana ya kumite Kampala Uganda na yetite kuntukuti kumenyeka Linturi wite makarika ya yani ya wikira murimi asara na titikire tana mbere kubwithika ndani ya Kenya mathaga ya watini rwangiro kuthurwa ni oti roke ya Rai Inland Ports akodhiria ndiongewe na riria ndikibande tokiri godon chekiare na la muligojo eria rera tunyithitwa janthe korona njere witho minister bona Mitheka Linturi nona ni tieno wagitumie kinene kirori bwere gutukudura bwire bubwaga janthe korone ikwithira kwina biashara bamikora bagakodura beto ithia eria riri ritukurukirite kilometera thirikari murigo jojo jiroje na gore milioni 50 zishoka zo kerekana jo kirite thirikari asarene ne okoti because these items have not been levied. I've provided a situation where the government is likely to lose 52 million shillings in terms of tax. So, hii musiko KRA ama serikali ya Kenya inapoteza milioni 50 kwa kondi ambayo sisi sote tunajaribu kuokota ili tuweze kujitegemea kama Wakenya ili tuweze kupeana huduma kwa Wakenya. Murigo jo eria renalio rera kunjikire matasi jande Brookside Kampala izumurigo jo jere kutoje kwa ruarua aremisa Mitheka Linturi ugite kuno batu bonene thirikari shande kura toli kutura bakiaraniria na kono bomba kutura bengana ni ogoti nonto bainge bethule merigo ezi bagita kwendia naria ogoti bwende goro. The problem that we don't have to address is why is it that Kenya there is that probability of people getting milk from Uganda, from Tanzania. I think time has also come when we must, as a region, be able to look our tax regime within the region so that we do not provide or create an opportunity for these illegal products coming into the country, because probably the legal regime that is existing is not in favor of is in favor of these surplus traders. Kenge ebwe nabwe bokwethira bwithu kulinto na bukuleta janthe gorone bitogorokira mathojara ja ikim thirikari Kenya eriwo ni buturirite ikangi mwaka jojo. Wale wakora wanafanya kazi na hawa wanaendelea kumaanisha ya kwamba those efforts that our livestock farmers have made are being defeated because of this kind of trade. So serikali iko na msimamo ya kwamba these criminals bwana DCI tafadhali deal with them mercilessly. Nke reporter Ntosheru TV kuma jake ngine nekireke mshusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Ikeno bia kirio ke KCSE kiria kiarekerero mwambirio yo kiumiki no kitite na mbere kuonekana rane ndari tuba skuru yare ya kathera ya nthaka ya mirurere goji na yakirigaragao sentimenti kitite na mbere okenera mpumi cio yoro mutuikare hakulikithia. Chukuru mwanya no chitite na mbere gukungwira mpumi chao cha KCSE nyuma cho kurekerwa Jumatatu ya kiumia giki na ije ni skuru ya kathera yare irechumiritie taunine ya Nkubu bakiuga ni bekirite kathari mono bakiringithana na kigero kiao kanyumene arabongerete minisko na pointi jiri na mwarimu monene wa skuru ije akiuga na gichunje kia 25 kuma kirigana kiaritwa Baoba Geta University. Leo hii tumetokezea kwa barabara kwa shukrani kuu kwa sababu ya matokeo ya mtihani wa KCSE 2023. Tumetia bidii sana kutoka kwa walimu, kutoka kwa wanafunzi na wanakamati wa shule. Wamejitahidi sana. Tumepata 25% to the university. Tumeimprove with a mean of deviation of 2 points. Na wale wanafunzi ambao wako wakati huu, changamoto kwenu. Next year we are expecting more results and better results
than this year. We have really improved. We have gotten a mean of 5. We are very happy. Ajana kuni thoko ne amariara gecigo mbunge kia Central Imenti skuru yare akirigara kinyabo bagecumire na nkero jirene gukungura ngirindi njega buru ira barara bagwete kwa myanke na nekurukite ira ne minisko ya Ithano gaturumo nyanya bongerete kumakere minisko ya Ithano gaturumo ijire. For the last 8 years, since 2015, this is the best mini-score that we have achieved, a mean of 5.8, which was an improvement from 5.2, an improvement of 0.6. We are excited because we are taking 49 girls to the university compared to the previous year, which was 12 students. Here we are expecting more than the 50. We are expecting about 169. That's roughly the number. We are very happy as a school. Nande rombara skuru je kiredirikare ndigutethirwo waka mutipapa soro era bakuga munini wa mutongero mugongo rigathi gachagua na baete wira na kaba milioni 5 iria mwarimu munene akwachita kinya mwankira na arua akiromba mubunge wetu rade kire manguchine kwithira kibathingatiria wira nebo. We were actually promised some 5 million by the Deputy President, which you know that our area MP is helping us to follow up, so that these girls, you can see there are many, when it rains, and even during meals, during their Sunday services, we sit outside, which is a little uncomfortable for them. So anything that would help us to get a multi-purpose hall in Kirigara Girls, we would really appreciate that. Na yo skuru ya ndakaya merure kinya yete tigina nyuma ikiumira thoko ne amerure na nkero gukenera mpumi chiao bakiuga kuma skuru eje anjero batarara bagwete muritori na grade A na kinya minisko ya no wetete na mbere gwitia kire kigero kya mwaka jwangiri jere 23 skuru eje nerare na minisko ya Ithano gaturumo ijere. Our school has made history. It is the first time that in the history of the school, we have been able to manage grade A. We have several students that and above who are taking we are taken to the university. We are very happy because in the past couple of years the school has been down there, but now the school is coming up very well, and we expect even more Form 1s to join our school because parents and everyone else would wish to see good results, and this is what we are doing. We are registering good results last year and this year, and even rather last year but one and last year 2023. These are the results we are celebrating, and we expect to have more Form 1s this year. Keri potra Nteto cia Weru reakwa rietwa ni mutugi kare. MC wa Buthukuchi West Patrick Muthuri wete Minister wa Kithomo Ezekiel Machogu na bati ucebelie tene kumani na pangaratano yasieru birabidekiti kurekerwa ni kiama yawe ya kere Muthuri wete achumira kumbeka kuona ritobawe bonde nibawita skuru. Kigerio kia Form 4 kiraumire na ojaura ya primary kiari na challenge nyingi na matata ja maingi na unya kia Form 4 gikari na inko na kuromba Minister Machogu arende thai apologize takire Kenyans kire achiari kire aritoa, lakini tutera igua akiokera ko apologize kanere santo imbie go karika ki ministry yawe ko ibwega rera unto bwa karika ministry ne akuna igwa munene na igwa rungamirite no burita kurunga mo kauga i computer ala problem kana imbira ala thina imbi na thina erali so gukira te bwega tonto ana baba inge uteua na bonde class umbago baina ndi tuika utemwana inyo mwana mbere reu barathigero bibinge ko baretha baina over B kana B+ so ibwega kuthirwa at least na akaigua te komba ka bwirete kulisaini mbuga ke indegoro imwe ya America kana UK onto bwa kale kajo bwa national in charge minister kana ora munene ka take responsibility te politicians yake bayo responsibility nya secretary ne bwirete ko yukia responsibility akauga manto ya kuthuka na mawochi na ndikulisaini na aro ndina kogorwa nto ndikureceive bira bionthe tutwire kuromba iratu socks rangi
na inkwenda chokeria antu nkatho muno na muno bara bantu mere birthday gift in form of Ithatu enda kugire kira nkoromba ni Ithatu na rangi na socks te keki na bo antumira pair over 50 pair nkurukie 50 tuko birthday bwega muno na rojo Friday ara githongo political tukeza tuiba ne nkaira alito bau o bali to angrie mo bonthe bakeja na aciari bao bara bonthe betete form 1 so inkwenda kuromba kinya thirikari ne release mbeca ni kinye ntorene ne kenda chiomba kweja na ambassador ni chieja na wen January rana bachokete school ute maana ya kwana ambassador March kana mwisho wa term na mwana atwire njengi no tukwa fee above go west to take kwa baraba ina 300 and above turea mwana wonde mo above go west ro la thite kigerio gya class 8 na i ana above go ward teba kuma ome kwa umo mwana eje na resort trip wewe ira yumete school wewe na ringi ne saini mwalimu na ana tukaba kira tukaba discriminate kana tukaraja bara batithithie bwega nyoka batene tumi gitumi kia mantu jaja igo encourage ana bathoma na go support bara membi batendi umbonto bubu au no tukinya muthiri wa Nteto cia tungo cokeri nkatho na tupo kutho watanite na uni na nkatho cia mwanya kiri bara bonde bakinyanitie Nteto cia tukubaru ari na kinya mubango yo arwe siasa mbito Mutembei Edward mwana to mathithia ukari Purity Richard. Good night and